Perezida Ndayishimiye yabyiniye k'urukoma nyuma y'uko urukiko rwatangaje bidasubirwaho intsinzi ya Felix Antoine Tshisekedi. Turi kuri Kigali Line Update, tubahaye ikaze muri aya makuru y'iki gitondo. Reka tuve icyo muri Congo biramutse bivugwa naho ngaho i Burundi. Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yongeye kugaragaza amarangamutima ye yishimira intsinzi yatangajwe kuri Perezida Tshisekedi nyuma y'amatora aherutse kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa X, Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye ibyo urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri DR Congo rwatangaje ku muvandimwe we Tshisekedi. Ati, gutangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'urukiko rurinda itegeko nshinga bima umwanya mwiza wo kongera gushimira byimazeyo umuvandimwe wanjye mugenzi wanjye Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amajwi y'ibyavuye mu matora yabaye itariki ya 20 Ukuboza 2023. Tshisekedi yaje imbere n'amajwi 73.34%, naho Katumbi wahabwa amahirwe abona 18.0%. Biteganyijwe ko tariki 20 Mutarama cyangwa uku kwezi kwa mbere 2024 aribwo hazaba umuhango wo kurahira nk'umukuru w'igihugu. Ubwo muri iyo tariki niho Bwana Tshisekedi Tshilombo azarahirira kuba umukuru w'igihugu cya RD Congo. Aba bayobozi bombi basanzwe bunze ubumwe bw'inyabubiri mu ngeri zitandukanye, aho twavuga nk'amasezerano y'ibihugu byombi bifatanye, aho Uburundi bwoherereje ingabo muri Congo, bikaza bivugwa ko zajyanywe gufasha FARDC kwivuna umutwe wa M23. Iyi ntsinzi ya Tshisekedi itangajwe nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyo kimwe n'imwe mu miryango mpuzamahanga batemera ibyavuye mu matora, aho bahuriza ku kuba amajwi yaribwe agahabwa uwo atagenewe. Ubwo uwo atagenewe ninde? Murabyumva, ubwo ni Tshisekedi. Uko bari kubivuga byumvikana ko ni ukuvuga ko Tshisekedi bamwiriye amajwi, bibeye amajwi y'aba Moise Katumbi n'abafayulu, bayafata bayaha Tshisekedi kugira ngo atsinde. Rero iyi ntsinzi cyangwa uku kwishimira intsinzi kwa Perezida Neva cyangwa Ndayishimiye Evariste w'u Burundi bigaragaza ibintu byinshi. Bigaragaza ko hari imishinga myinshi bafitanye, iyo ataza guhita byari kuba bipfuye. Ibi ngibi bisobanura yuko hari imipango myinshi bari bapanze mbere y'amatora. Amatora agera biraparika. Ntabwo rero bari kubikora atari Tshisekedi uri ku butegetsi, kuko niwe bakoze plan y'ibyo bashaka gukora. Rero buriya Ndayishimiye biragaragara ko yarafunze agatoki ku kandi. Yarafunze agatoki ku kandi ari gusenga avuga Tshisekedi ahite kugira ngo gahunda zacu twapanze zicemo. None
ejo batangaje ko Chilombo abaye perezida, arishima cyane kubona imigambi yabo bafitanye bagiye gukomeza iyo migambi. Iyo migambi rero ntayo tuzi, ariko icyo tuzi cyo ku bufatanye bw'ibyo bihugu, abasirikare b'u Burundi bari hehe? Bari muri Congo gufasha FRDC kwivuna umwanzi. Kandi biriya bintu kenshi aba banyapolitiki baratubwira ngo ni ubufatanye iki n'iki, kandi kenshi usanga baba babifitemo inyungu, kenshi cyane baba babifitemo inyungu badashobora kutubwira. Ugasanga agiye hariya gufasha, byitwa ko agiye gufasha FRDC, ariko agiyeyo ku kiraka. Baba bamuha amafaranga ya naya, cyangwa bamuha ikirombe ko kiriya gihugu kirakungagaye bya hatari, kiri mu bihugu bifite ubukungu bw'umunsi y'ubutaka bikomeye cyane. So bashobora kuba baramwemereye, zana abasirikare tubahe aha n'aha mu cyukuri, cyangwa zana abasirikare, ku buri musirikare turaza tubara gutya na gutya. Urumva rero ibyo babikoranye nande? Na Tshisekedi. Tshisekedi avuyeho, n'ukuntu babandi ba opoza bahoraga bavuga, wumvaga ko iyo baza kubifata ibintu byahita bikora iki? Bihinduka. Ubwo wasanga uwo Ndayishimiye yarafite ubwoba yo gukora iki? Yo kuva muri deal. Akaba afite ubwoba bwo kuva muri deal, akaba agira ubuse kanaka we niyinjiraho bizakomeza, cyangwa azahita afata abasirikare b'abarundi abavaneho, kuko buri muntu agendana n'inyungu afitemo. Hari buriya wenda ikindi gihugu kitaba kishimira ko kiriya gihugu kirimo hariya, kandi bari inshuti n'umuntu runaka ugiye gutsinda, kahita amubwira rero vanaho bariya jyewe ndaje cyane rwose, bitewe n'umubano bafitanye n'izindi nyungu bo bagiye kubonamo, akahita avana muriya agashiramo undi. Birashoboka ko hari ibintu byinshi cyane Ndayishimiye yangaga gutakaza iyo Tshisekedi aza gutsindwa, ariko uko atsinzwe arahumetse, agize akanyamuneza mu mutima, avuga ngo idiri yanjye irakize. Si uko yishimiye uyu mugabo Felix, si uko amwishimiye gusa kuko amukunda nk'uko amureba, amukunda nk'uko amureba, si umugore ngo yagiye kumutereta, no, ngo amukunda uko amureba, uko avuga, uko ibyo byishimo bisobanuye ibindi bintu byinshi cyane, ibintu birimo amadile menshi cyane, biragaragaza neza ko hari imigambi myinshi bari bafite, kandi uyu mugabo Neva abifitemo inyungu nyinshi pe, ku buryo batangaje ko uyu mugenzi we atsinze, ahise agaragaza amarangamutima, abura ukuntu ashobora kubihisha, abura uko yifata. Ubonye ukuntu abyanditse ubona ko ari ibintu byinshi, iyo Chilombo aza gutsindwa ari ibintu byinshi yari gutakaza, ariko noneho ubu ngubu biragaragara ko ameze neza, hari ibintu byinshi cyane abonye bigiye kubafasha cyangwa nawe kumufasha, niyo mpamvu yanditse kuriya akishima cyane. Basi tariki ya 20 z'uku kwezi Tshisekedi Felix araza kurahira mbere y'abaturage b'isi yose ko agiye kubakorera ibyo yiyemeje gukora. Aya niyo makuru twari dufite. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mudukurikirane kuri Kigali Line Update. Nimba utarakanda kuri subscribe, ikande, kanda no kukazogera kugira ngo amakuru yacu azabe akugeraho tukiyashiraho. Reka tuvuge ngo hasta la vista.